शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं आज से फुटबॉल मैच दिखाने जा रहे हूँ। ये फुटबॉल मैच है हमारा असम के रहने वाले बोडो बच्चों का बीटीआर के फुटबॉल मैच है। ये असम के अंदर में रहने वाले बोडो बच्चों का मैच है। चलो दोस्तों, हम अभी वीडियो शुरू करेंगे। अभी फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है। Best of luck, Kawaii. Best of luck. We must of course says BTR negative is Council team. खौसेथियानो जोंनि गोहो, रोंगौथिया जोंनि सोलो। खौसेथियानो जोंनि गोहो, रोंगौथिया जोंनि सोलो। ISPL 2022 आंगोनि जोलुर फुटबल, आंगोनि जोलुर फुटबल। जों गेलेयो फुटबल,
वेलकम टू फुटबॉल मैच दिमाकुशी इन असम। दोस्तों आज खेलने जा रहा है बीटीआर बोडोलैंड टेरिटोरी रीजन्स असम वर्सेस लाई ऑटोनोमस काउंसिल मिजोरम। सो दोस्तों इन लोग अभी प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद में हम अच्छा से बहुत सुंदर से ये फुटबॉल खेलने को देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों चलो हम फुटबॉल देखेंगे। Lông tay lên một đến lên. Không đi Việt thì hết, có thể bạn ăn đô mà. Các phép. 1-0 na kan lên thôi. Chỉ cần nào bằng cân để đó. Đàn lên bro, đàn lên bro. Chị đã chơi lúc đó cái này thì ăn cậu như vậy chứ mà các cái này thì cái này chị nó phải là như đó. Okay. Hello. Hello. Anh chỉ bắt chút này. Hello. Bro. Langnya na ay mate. Dito na sa kabul na natin. Lem đâu. Kita kan lang deh ber. Ini sejalan tayo. Last tawahan tayo.
boss the team. The best player of today's match between Lai Autonomous District Council and Bodoland Territorial Region. Obviously, there are lots of contenders, but the one who won the award is jersey number 43 from Lai Autonomous District Council, Joseph Lal Mua Nawa. Joseph, please come forward. Honorable Deputy CM of BTR, Mr. Govinda Chandra Basumati, will present a check of 10,000 rupees, and EM Mr. Octaber will present a trophy. Congratulations to Joseph Lal Mua Nauma.